Umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria witwa David Adedeji Adeleke uzwi ku mazina y'ubuhanzi nka Davido yasezeye mu gihugu cy'u Rwanda kuri iyi tariki enye Ukuboza mu mwaka wa 2025 mu masaha ya saa 8 z'igikerera cyangwa se za mu gitondo nibwo yasesekaye ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Davido yaje kumwe na timu ye y'abantu bamurinda ndetse n'abandi bose baba muri rebo ye akaba yaje mu Rwanda mu bikorwa byo kumurika alubumu yiwe. Davido yarafitanye ikiganiro n'itangazamakuru muri ako kanya kigera ku kibuga cy'indege gusa ntabwo byakunze kubera yuko amasaha yari yabafashe. Davido ejo rero ku itariki 5 Ukuboza mu mwaka wa 2025 yakoze igitaramo muri BK Arena ndetse akora ibitangaza muri iki gitaramo cyo kumurika alubumu ye. By'umwihariko kababyinnyi be ari abanyarwanda bagize Shell Silver Foundation. Davido yagomeje abyina ndetse yaririmba indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake mu myaka ya kera nk'izitwa Aye n'izindi ndirimbo zitandukanye nka Whisky n'izindi ndirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Davido asusurutsa abantu ku rubyiniro ndetse akora ibidasanzwe. Uyu muhanzi Davido cyangwa se David Adedeji Adeleke yakunzwe n'abatari bake mu myaka irenga 15 ishize amaze akora umuziki. Bikaba biri mu bintu byatumye akundwa n'abatari bake by'umwihariko abanyarwanda ndetse n'abanyanigeria. Akaba ari n'umuhanzi ukora ibihangano byo ku ruhando mpuzamahanga agakorwa n'abatari bake. Davido muri ibikorwa yakoze byo kumurika alubumu ye ndetse no muri iki gitaramo kidasanzwe cyabaye ejo hashize mu bidasanzwe byagaragayemo ni nka Madamu Perezida wa Repubulika cyangwa se First Lady yaje kuba agaragara muri iki gitaramo. Si ibi gusa byaba muri iki gitaramo kuko hari indi video yasikaye ku mbuga nkoranyambaga y'umwogoshi cyangwa se umukwaferi w'umwuga mu Rwanda umenyereweho kogosha abasitari batandukanye witwa Wamuniga ukora muri Kigali Clip Zone. Video yagaragaye yavugishije abantu benshi. Video yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga Wamuniga ari kogosha Davido cyangwa se David Adedeji Adeleke. Ibintu byashimishije abatari bake bavuga yuko u Rwanda rumaze gutera imbere mu bice bitandukanye by'umwihariko ndetse no mu myidagaduro. Mu tundi dushya twagaragaye muri iki gitaramo ni nk'umuhanzi Airways wasomanye na Juno Kizigenza ku rubyiniro. Urubyiniro rwabanje Juno Kizigenza arimba indirimbo ze nk'ibisanzwe nk'uko yatumiwe mu bararirimba muri iki gitaramo birangira atume Airways baririmbana indirimbo bakoranye yitwa Away mu gihe cyabo bari mu rukundo mu myaka irenga 3 ishize. Muri uyu mugoroba washize rero bashimangiye rya jambo rivuga ngo haciye urukundo ntago haca urwango. Ubwo bari kuririmbana indirimbo igeze ku musozo Airways na Juno Kizigenza kwifata byananiye basomanira imbere y'ibihumbi n'ibihumbagiza yari biri muri BK Arena. Mu tundi dushya twaranze iki gitaramo ni nk'umuhanzi Iberwa Patrick cyangwa se Kitoko wamenyekanye mu myaka irenga 15 ishize mu muziki nyarwanda wari umaze imyaka n'inyandiko mu bihugu by'amahanga cyangwa se irwota amasimbi. Uyu munsi wa none akaba ari kubarizwa mu Rwanda kuko mu minsi yashize yaje mu Rwamubyaye agaruka mu Rwamubyaye. Uyu munsi wa none rero nawe yarari mu baririmbye cyangwa se mu basusurukije abantu muri BK Arena. Kabiri mu bintu byatumye ahagurutsa abatari bake by'umwihariko andirimba indirimbo zitandukanye zirimo Bera n'izindi ndirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Uyu muhanzi Kitoko yaririmbye mu myaka myinshi ishize. Kitoko kandi akaba yahagurukije First Lady, bimwe mu bintu bitangaje byaranze kino gitaramo cya David. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda udukurikirane umunsi ku munsi ugomeze ukurikirane amakuru yacu umunsi ku munsi. Yewe nitwa Elize Taifa ndabashimiye, Imana ibarinde.